نن ختم دا تفسیری دیواریگی رحمتونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا ختم دا تفسیری دیواریگی رحمتونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا ختم دا تفسیری مبارک شپ بار بار دا فضل او کرم پر دا اللہ غنی غفار دا فضل او کرم پر دا اللہ غنی غفار دا پاک رب العزت ور باندی اوشو احسانونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا ختم دا تفسیری دیواریگی رحمتونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا والد کریم اللہ ورطا بی حد خوشحالیگی همرو رفیع اللہ دا خوشحالین نازیگی بلرور سیف اللہ جان والا راوڑی دی هارونا بلرور سیف اللہ جان والا راوڑی دی هارونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا ختم دا تفسیری دیواریگی رحمتونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا اسی زبیح اللہ ورباندی ہم شندی گلانا حافظ انعام اللہ ورطا خوشحال دے بیشانو دا موری ہم پرکلل پاک اللہ دا ارمانونا پاک اللہ دا ارمانونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا ختم دا تفسیری دیواریگی رحمتونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا اری طلحہ صاحب ورسار کڑ ڈیر محنتا قاری حسین احمد سبق ہو دل پا شفقتو محتمم قاری سید علی صاحب دی کوششونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا ختم دا تفسیری دیواریگی رحمتونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا اللہ درتا ناسب گڑے پا قرآن باندے عملونا پا ہر لوری خوارا شدرنا خور ڈیر خیرونا لیکا مرحیمی درتا خیستا کلی شعرونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا ختم دا تفسیری دیواریگی رحمتونا نورا بی بی تواچوئی پغاڑکی هارونا پغاڑکی هارونا استاو خندور کلام په आवाज دے د ډیګران محترم رور جناب حافظ انعام الله مسعودی د طرفه نورا بی بی ته د ختم تفسیر په مبارکۍ باندې ریکارډینګ کړل عفان اسلامیک سټوډیو منګور اسوات والسلام.